Za 900-stoljetnu Moskvu Sankt Peterburg je grad malo dijete jer mu je samo 300 godina. Grad u kojem je danas stanovnika, kao u cijeloj Hrvatskoj, bio je od 1712. do 1918. ruska carska prijestolnica. Utemeljio ga je car Petar Veliki na ušću Neve u Finski zaljev, na mjestu gdje je prije 3 stoljeća bila močvara, a danas nosi epitet sjeverne Venecije ili Pariza sjevera. Močvarno je tlo zaslužno što Sankt Peterburg, kojemu njegovi stanovnici tepaju Pjotr ili Piter, nije mogao rasti u visinu, tako da njegove izdužene palače i dvorci odišu čudesnim skladom. A taj dojam pojačava i 75 rijeka i kanala, 400 mostova i 2000 spomenika, za razliku od Moskve koja ih ima samo 57. Sankt Peterburg je grad slavnih bijelih noći, produljene danje svjetlosti i do ponoći, koje će potrajati do početka srpnja, ali i samo 25 sunčanih dana na godini. Насчет дня прекрасного я с вами согласна. Ну а жизнь, как всегда, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но на самом деле, несмотря на многие трудности, которые мы пережили, вот начиная с 90-х годов, налицо прогресс. Прекрасно, нравится. Чем вы занимаетесь? Работаю, учусь. Академия экономики и управления. Вы знаете, неплохо. Во всяком случае, по сравнению с тем, что было 15-20 лет назад, это просто совершенно противоположный город, абсолютно другой город. Sankt Peterburg nema dugu, ali ima burnu povijest, što se naslučuje i po čestim promjenama imena grada: Petrograd, Leningrad, Sankt Peterburg. U njemu su živjeli Puškin, Dostojevski, Jesenjin, Čajkovski, Šostaković, Ana Pavlovna, a Peterburžanin je i ruski predsjednik Vladimir Putin. Sankt Peterburg je danas pravi reprezent ruske duše i evropske arhitekture. Ponosi se najljepšim kazalištem u Rusiji, Mariinskim teatrom, najljepšom ruskom crkvom i sa Kijevskim saborom i najvećim muzejom Ermitažom koji čuva 3 milijuna predmeta. Kada biste se pred svakim eksponatom zadržali samo 30 sekundi, trebalo bi vam 10 godina da ga razgledate. Na tu raskošnu prošlost Sankt Peterburga naslanja se sadašnja stvarnost grada u kojem gotovo nema nezaposlenih. Ну вот по моим ощущениям, в последнее время, конечно, не так. Очень тяжелые годы были 90-е. Тогда было ужасно, просто ужасно. Невозможно было найти работу. Я сама на себе это пережила, больше 10 лет не могла найти работу. Sjeverna prijestolnica, kako Rusi popularno zovu Sankt Peterburg, u Rusiji je simbol gospodskog, otmjenog. Ta antiprijestolnica, za razliku od Moskve, muku muči s novcem kojega nikad dosta za održavanje povijesnih zdanja. No prosječna je plaća blizu onoj u Moskvi, 11-12 tisuća rubalja, otprilike 400 eura. Я думаю, что сейчас на квартиры и оплата квартир, и покупка квартир за последние 6 лет, буквально... Zdravstvene su usluge u ovom 5-milijunskom gradu besplatne, ali ima i puno privatnih klinika u kojima se liječe oni bolje platne moći. Što se tiče srednjih i visokih škola, kažu naši sugovornici, i tu ima besplatnih, ali i onih koje se plaćaju. Mnogi su profesori dali otkaz i sad daju privatnu poduku, što im donosi i do 1000 eura na mjesec. Я учусь в педиатрической медицинской академии, будущий детский доктор, учусь на платном образовании. В принципе, жизнь молодежи вполне устраивает. Вот, конечно же, требует, чтобы молодежь работали. Stara carska prijestolnica, inače grad prijatelj Zagreba, danas je grad kulture i mladih koji su na jednome mostu, baš kao mladi Moskovljani, dobili trg gdje svoju ljubav zaključavaju lokotom. Naime, Rusi smatraju da svi mladi parovi moraju doći u Sankt Peterburg jer da će upravo tu blagosloviti svoje brakove. A kultura je u tom drugom najvećem ruskom gradu stil života. Что касается культуры, то город выделяет большое внимание, но каждая семья еще имеет свой бюджет. Мы ходим в театры, и в основном у нас бюджет строится на том, чтобы наши дети и мы посещали несколько раз в неделю музеи, театры. Sankt Peterburg je grad muzej, ali i grad kazališta i festivala. Samo tijekom svibnja održavalo se 10-ak, a najpoznatiji je međunarodni festival Mariinskog teatra Zvijezde bijelih noći. Osim u muzeje i kazališta, Peterburžani rado odlaze i na godišnji odmor. I to poput Moskovljana u inozemstvo, najčešće u Tursku, Grčku, Španjolsku pa i Hrvatsku. Нет, еще не был, но собираемся вот осенью поехать. Были друзья и отзывались очень хорошо, и собираемся поехать, посмотреть, да, говорят, что очень... U to se i osobno uvjerio, reče na veličanstvenom koncertu Lada koji je oduševio Sankt Peterburg, baš kao što taj grad ljepotan, bogate povijesti i kulture već 3 stoljeća oduševljava sve koji ga posjete.